O debate sobre a festa da Ameixa de Carril xa comezou cos ánimos quecidos. Unha mensaxe no Facebook da Asociación de Parquistas desmentindo a presunta cancelación do pleno provocaba o primeiro momento de tensión entre José Luis Villanueva e Alberto Varela. Podemos discrepar, ellos discrepamos en muchas ocasiones. Si es ustedes, espero una rectificación pública, porque repito, no todo vale. Repito que quen redactou a contestación a esa noticia fun eu. Os enfrontamentos sucedéronse durante a sesión. Xa durante a súa intervención, Villanueva asegurou que a situación que se está a vivir non é prato de bo gusto. Achacouna a un erro do Concello por permitir coincidir 3 celebracións a mesma semana e reclamou os medios necesarios para levar adiante o seu programa. Solicitamos el apoio de todo el equipo de gobierno para que desde el Ayuntamiento se nos proporcionen con sentido de dignidad y justicia los medios logísticos, técnicos, humanos y económicos necesarios para la celebración de la 25 Festa de la Ameixa de Carril, incluyendo la actuación de la Orquesta París de Noia en la zona seca reseñada en la playa de Compostela, tal y como tenemos programado las entidades organizadoras. Partido Popular, Esquerda Unida e Somos Maioría chegaron á sesión tras presentar cada a súa moción para reclamar o apoio á festa, que cumpre o seu 25º aniversario. As formacións criticaron que o Concello non se comprometa coa cita e que non lles proporcione medios municipais a pesares da súa relevancia. Hai eventos aos que non temos por qué, como Concello, garantir precisamente esa seguridade, pero precisamente a Festa da Ameixa sí hai que garantir esa seguridade. Dentro do Concello, non o digo eu, o di o Real Decreto de 4 de 2015, de 8 de xaneiro da Xunta de Galicia, e o di Nava Castro no comunicado que lle manda ao Concello. Festa do Albariño, Concello de Cambados, pide axuda a outros concellos. Festa Vikinga, Concello de Catoira, piden axuda a outros concellos. Non pode o Concello de Vilagarcía facer o mesmo. Pidan axuda, pero, por favor, asuman esa función e que non dependa da organización. Exigimos el cumplimiento del decreto, exigimos el apoyo, exigimos las actividades, exigimos información de por qué no se debe permitir o se puede permitir la realización de la orquesta y de la, llámese como quiera, en la playa. ¿Por qué no? Queremos apoyo absoluto. El 25 aniversario merece eso y más. As 3 mocións votáronse de xeito conxunto e saíron adiante grazas aos votos a favor de PP, Esquerda Unida, Somos Maioría e a abstención de BNG, Miguel Alves e Partido Socialista. Os nacionalistas e o edil non adscrito pediron cordura, que as partes flexibilicen a súa postura e insistiron en que o que debe primar é a seguridade. Varela, pola súa banda, asegurou que actúa defendendo o interese xeral. Aquí no estamos hablando solo de la seguridad, aquí no estamos hablando solo de la policía local y de emergencias, sino muchos departamentos implicados. Y como alguno recordó en algún momento aquí, a mí me corresponde defender el interés general de todos los vilagarcianos, defender también al personal del Concello, defender, por cierto, al personal del Concello, que ese día se tiene que multiplicar por la cantidad de eventos que hay en Vilagarcía. Durante a sesión, o Concello confirmou que dende hoxe xa ten no seu poder o plan de seguridade elaborado pola organización da Festa da Ameixa de Carril. Por iso, a comisión quedou emprazada a un encontro o luns para abordar o contido do documento.